A šta znači samopouzdana komunikacija? Prenesi svoju poruku jasno i sa sigurnošću. Imaš ideje, iskustvo, priču koju želiš da ispričaš, ali kad treba da govoriš pred grupom online ili na intervju, blokiraš. To se dešava mnogima. Predstaviti sebe ne znači biti savršen, već biti pripremljen i ponosan na to ko si. Na ovom kursu naučit ćeš kako da koristiš strukturu u govoru ili prezentaciji, kako da koristiš slike i primere i kako da prilagodiš poruku publici. Vežbaćeš i kako da se pripremiš za intervju, vodiš kratak sastanak ili timski zadatak i da jasno govoriš o svojim ciljevima, jer komunikacija nije samo pričanje. Radi se o povezivanju s drugima, deljenju ideja i pokazivanju ko si.